Es eju uz telegrāfu. Šodien gribu nosūtīt tev mazo cilvēciņu, par ko runājām. Tādu telegrammu mēs pieņemt nevaram, man saka. Pārakstiet, lūdzu. Pārakstu un teksta beigās uzzīmēju atkal cilvēciņu, šoreiz guļus, lai var noguldīt uz teleteipu lentes. Lūdzu, nosūtiet ar visu cilvēciņu. Bet man atbild, tādu telegrammu mēs nevaram pieņemt. You think this is just another day in your life? It's not just another day. It's the one day that is given to you today. Un tadreiz vienā telegrāfā, kad jau bija visas cerības zaudējis tev šo cilvēciņu nosūtīt, kad bija dzirdējis ko tādu un kas vēl nebūs, es teicu, vēlreiz saņēmis drosmi. Lūdzu, nosūtiet ar visu cilvēciņu. Cilvēciņu telegrāfs nepieņem, man atbildēja. It's given to you. It's a gift. It's the only gift you have right now. And the only appropriate response is gratefulness. Es par cilvēciņu samaksāšu atsevišķi. Par cilvēciņiem nemaksā. Vai nu tos sūta par velti, vai nesūta nemaz. Un es jūtu, ka viņi saprot, ko es runāju. If you do nothing else but to cultivate that response to the great gift that this unique day is, Lielā nopietnībā viņi paņēma manu telegrammu, aizsūtīja. Un kaut gan es zinu, ka cilvēciņš palika uz papīra, kad visi burti aizlidoja elektroviļņos, es tagad sveicinu katru sievieti, kas viņai līdzinās. if you learn to respond as if it were the first day in your life and the very last day, then you will have spent this day very well. Viņa mani saprata. Pasaule ir pilna ļoti interesantu sakarību un gudru. Mēs zinām un pazīstam tikai dažas, pašas parastākās, varbūt var teikt pašas primitīvākās. Koks, sakne, zeme, plāns, darbs, alga, viņš, viņa kāzas, bērns, vai tāpat viņš, viņa bērns. Begin by opening your eyes and be surprised that you have eyes you can open. That incredible way of colors that is constantly offered to us for a pure enjoyment. Par ko domā nazis? Par griešanu, par maizi. Redziet, cik skaidri un vienkārši. Par ko domā laiva? Par peldēšanu, par airiem. Redziet, cik šī pasaule ir sasūdīta funkcionāli. Viens cilvēks man atbildēja tomēr saprotoši. Par ko domā nazis? Par spuldzi. Par spuldzi, viņa ir tik spoža un apaļa. Un patikšanā pats noklakšķināja ar mēli. Look at the sky. We so rarely look at the sky. We so rarely note how different it is from the moment to moment, with clouds coming and going. We just think of the weather. And even of the weather, we don't think of all the many nuances of the weather. We just think of good weather and bad weather. Ir dienas, kad lietas var sajaukt kā kārtas visjuceklīgākajā nekārtībā, bet paskaties, tās grupējas agrāk neredzētās kombinācijās, par kurām tev nebija ne jausmas. Cepura tavā lepnā galvas sega, apgājušas otrādi, un kāds tajā met nabagu dāvanu. Viens vīrs ar elektrosūkni vienu ezeru pārsūknē otrā ezerā. This day, right now, has unique weather. Maybe a kind of that will never exactly in that form come again. The formation of clouds in the sky will never be the same as it's right now. Open your eyes. Look at that. To ar piņģerotu nes atpakaļ, un jūs abi esat vienlīdz stipri. Paņģerots uzvar ūdens sūkni, akmeņa apveļas ar vēderu pret sauli, skaistā zobbirstīte tīra cirvim zobus, tas smaida svētlaimīgi, bet tērauda vīla mirst vientulībā. Tas tikai no sākuma liekas tā nesaprotami. Dzīvē ir tā, ļoti interesanti ir. Look at the faces of people we meet. Each one has an incredible story behind their face. A story that you could never fully fathom. Not only their own story, but a story of their own sisters. And they all go back so far. Ir tādas dienas, kad var redzēt šķietami nesakarīgu lietu sakarību. And at this present moment, on this day, all the people we meet,
all that life from generations and from so many places all over the world flows together and meets you here like a life-giving water, if you only open your heart and drink. Open your heart to that incredible gift that civilization gives to us. You flip a switch and there's an electric light. You turn a faucet and there is a warm water and cold water and drinkable water, a gift that millions and millions in the world will never experience. These are just a few of the enormous number of gifts to which we can open your heart. So I wish you that you will open your heart to all these blessings and let them flow through you, that everyone you meet on this day will be blessed by you. Just by your eyes, by your smile, by your touch, just by your presence. Let the gratefulness overflow into a blessing all around you. Then it will really be a good day.